Maulidu Ahmad Tahal Hadi Syaidun min nurir Rahman Asnar Rahmanu alaihi ti muhkami ayatil Qur'an. Maulidu Ahmad Tahal Hadi Faidun min nurir Rahman Asnar Rahmanu alaihi ti muhkami ayatil Qur'an. Birabi'i awwali syarafana bizamanin minhu fattan. Kullun nabiyyin basyara bi Ahmada wa ambara. Kullun nabiyyin basyara bi Ahmada wa ambara. An aminu bi ayhi wa saddiqu biyadi. An aminu bi ayhi wa saddiqu bihadi. Was